Jesus bolo apostolo sira atu haklaken maromak ni lefuam bay maseluk. Nudar atangida maski ema balun lasimu no larona may benafatin haklaken lefuan diak bay mahotu. Questão nem hatuhusi Padre Paulus Kerans SVD lihusi ni homilia Mr. Dader ia sofer di kulhum kintane. Dia itu bersama dengan ikusnya jadi pohalorin barat apostolus ira. Maybe buat prinsipal ida kata ke Kristus hakaraken atu bolu sila tiga kali atu serdi emaselu hanesan bunda akan ida. Jadi haloknya saya model atu sila dari serdi kemudian ya momentum Yesus Kristus pada mundo ini. Adri hatutan mas que apostolo sira baha klaking maromak ni lifun may be imalasimu no larona may be sira liki rairahun no contino lau hanesang fini nebe makari o kuda ia fating nebe makladiek se la fo morish no la fo fuan may be kari no kuda ia fating nebe makburas se fo morish no fo fuan. Emerencia na Pinto, Estel News.